ඔබගේ බිස්නස් එකත් මේ ඇතිවෙච්ච ගම් වතුරට ආපදාවට ලක් වුණාද? உங்களோட பிஸ்னஸும் இந்த நடந்த ஃப்ளட்ல பாதிக்கப்பட்டுச்சா? එහෙමනම් මේ කතා කරන්නේ ඔබටයි. උங்களுக்காகத்தான் நான் பேசுறேன். දැන් අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලමු. ඇත්තටම බිස්නස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි හැමෝටම ලොකු හීනවල් තියෙනවා. அதிகமான பெரிய ஆசைகள் எல்லாம் ஒருத்தருக்கு இருக்கும் ஒரு பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது. ඉතින් තවත් තැනකට ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරනවා වගේ නෙවෙයිනේ බිස්නස් එකක් කියලා කියන්නේ. පුදුම රිස්ක් එකක් අරගෙන තමන්ම දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ගැම්මෙන් ආසාවෙන් ලොකු සිහිනම වාගෙන පටන් ගත්ත දෙයක්. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ஒவ்வொரு வருடமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பில்ட் பண்ணி ஒரு நிலைமைக்கு வரும் பொழுது இப்படியான ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு பிறகு බලාගෙන ඉන්නකොට ඇස් ඉදිරි පිටම තමන් හම්බ කරගත්ත දේවල් තමන් ඈත් වෙලා යන දකින්නකොට ඒක ඇත්තටම කියන්න වචන නැහැනේ ඇත්තටම. ඉතින් හරි දුකයි ඇත්තටම. මගේත් ගොඩාක් යාළුවෝ මටත් දන්න මගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා ඉතින් ගොඩාක් කට්ටියට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. හැබැයි මට කියන්න තියෙන්නේ මෙතන இந்த இடத்துல எனக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம், කවුරු හරි හිතනවා නම් අනේ හැම දෙයක්ම මට නැති වුණානේ, හැම දෙයක්ම මගෙන් ඈත් වෙලා ගියානේ, මම lost කියලා කවුරු හරි හිතනවා නම් මතක තියාගන්න, lost උනේ ඔයා නෙවෙයි කියන එක. ඔව් ඇත්තමයි සමහර විට කඩේ තිබ්බ ලක්ෂ ගානක අපේ තිබ්බ බඩමුට්ටු නැති වුණා. கடையில் விற்க வச்சிருந்த பல லட்சக்கணக்கு ரூபா பொறுமதியான ஐட்டங்கள் எல்லாம் இந்த வெள்ளத்துல போயிட்டு இருக்கலாம். බට් ඔයා ලොස්ට් උනේ නෑ කියන එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ලොස්ට් එකක් තමයි අපි පිළිගන්නවා. මං කියන්නේ ලොස්ට් එකක් උනේ නෑ කියලා. ලොකු ලොස්ට් එකක් සමහර විට. හැබැයි අපි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරමු. මේ බිස්නස් එක පටන් ගන්නකොට මට මේ හැම දෙයක්ම තිබුණාද? இந்த பிஸ்னஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது எனக்கு இதெல்லாம் இருந்துச்சான்றத கொஞ்சம் யோசிங்க. இது எதுவுமே இருக்கல எங்களுக்கு. කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ මට. මට මගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක තිබුණාද? ඒත් තිබුණේ නෑ. හැබැයි අවුරුදු ගාණක් මං හදාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක. එතකොට මට කස්ටමර් බේස් එකක් තිබුණාද? නෑ. மினிஸ்ஸு மாவை அதுனாகத்தது எனக்கு கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாங்களா, எங்களை பற்றி இந்த பிஸ்னஸ் இப்படி ஒன்று இருக்குது, இவங்க இப்படி எல்லாம் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி மக்களுக்கு தெரிந்த அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் இருந்துச்சா? இல்லை. මටම කියලා සප්ලයර්ස්ලා සෙට් එකක් හිටියද? නෑ. ඒත් හිටියේ නෑ. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් නැතුව අපි යම් හෝ මුදලක් එකතු කරගෙන පොඩි කැපිටල් එකක් එකතු කරගෙන තමයි ගේම් එකට බැස්සේ. ඒ දවසේ ඒ පටන් ගත්ත දවසේ අපිට මේ කිසි දෙයක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි තිබුණේ සල්ලි විතරක් වෙන්න පුළුවන්. பிஸ்னஸ் பட்டான் அந்த பிஸ்னஸ் தொடங்குறதுக்கு சல்லி கொஞ்சம் இருந்திருக்கலாம். හැබැයි දැන් මතක තියාගන්න, ඔයා lost උනේ නෑ. ඔයා හදාගත්ත බ්‍රෑන්ඩ් එක ඔයාලඟ තියෙනවා, ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක තියෙනවා, ඔයාලගේ සප්ලයර්ස්ලා ඔයාත් එක්ක ඉන්නවා, ඔයාගේ සමාජෙ ඉන්න ඔයාට සපෝට් එක දෙන්න. අඩුම ගානේ පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න, ඒ දවස්වල පටන් ගන්නකොට සෝෂල් මීඩියා එක ඔයා කොහෙද හිටියේ? ඔයාගේ Facebook page එක, ඔයාගේ Instagram page එකේ likes කීයක් තිබුණාද? ඒව නැති වුණාද? ඒවත් නැති වුණේ නෑ. මතක තියාගන්න, මිනිස්සු ඉන්නවා ඔයාට බොක්කෙම්ම සපෝට් කරන්න. இந்த டைம்ல எல்லாரும் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க உங்களோட பிசினஸை தூக்கி விடுறதுக்கு, உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு, உங்களுக்கு ஒரு புஷ்ஷ தாரத்துக்கு எல்லாரும் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. தேவை நாங்க மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றது. අවශ්‍යම දේ තමයි මේ මම නැවත පටන් ගන්න ඕනේ. පටන් ගන්නේ නිකන් නෙවෙයි. තිබ්බ විදිහටම පටන් ගන්නෙ නෑ අපි. இருந்த மாதிரியே நாங்க மறுபடியும் தொடர மாட்டோம். இருந்ததையும் விட பெஸ்டா வர்றதுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நாங்க ஆரம்பிப்போம். කලින් හිටපට වඩා හොඳ විදිහට තවත් ක්‍රමානුකූලව ස්ට්‍රැටජිකලි තවත් ස්මාර්ට් විදිහට ඉස්සරහට එන්න අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පටන් ගමු. එක පාරටම ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. පරණ විදිහටම පරණ තාලෙටම ඒ විදිහටම ඒ පෙනුමටම අපි බිස්නස් එක පාරටම හරව ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න, ඊට වැඩියෙන් අපිට දෙයක් කරන්න පුළුවන්. rebuild නෙවෙයි, rebuild better. Let's do that. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒ දේ පුළුවන්. ඉතින් අපි විවසාකියෝ හැටියට, අපි බිස්නස්මන්ස්ලා හැටියට ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක අපිට අවශ්‍යයි.
දැන් ඔබට හිතනවා නම් අඩේ හරි දැන් ඔක්කොම හරි දැන් පටන් ගන්න ඕනේ. හැබැයි කොතනින් පටන් ගන්නද? ඇත්තටම මට පටන් ගන්න පුළුවන්ද? எனக்கு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கலாமா? இல்லாட்டி ஆரம்பிக்கிறேன்னா நான் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்கிறது? From where can I give a start? So now if you have that question, there's no problem. සමහර විට ඔයාලා හිතෙන්න පුළුවන් අද මං වැටිලා මට නැගිටින්න බෑ. No problem. එහෙම හිතන එකෙන් වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා weak නෙවෙයි. ඒක ඔයාලගේ දුර්වලකමක් නෙවෙයි ඒක. අපි මිනිස්සු අපිට හැඟීම් තියෙනවා. ඒ හැඟීම් එක්ක තමයි මිනිස්සු අපි ජීවත් වෙන්නේ. அந்த உணர்வுகளோட தான் நாங்கள் வாழ்கிறோம். ஆகவே அந்த உணர்வுகளிலிருந்து கம்ப்ளீட்லி வேற போயிட்டு இல்லை எனக்கு இது செய்யலாம் அப்படின்ற ஒரு குயிக்காக வந்து ஒரு நிலைமைக்கு வர முடியாது. It takes time. It takes some effort. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඔබ හිතනවා නම් ඔබට මේ දේ පුළුවන් කියලා. நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இத சாதிக்கலாம். ஏழும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு சொன்னா yes you can and you will. Comment එකක් දාන්න yes කියලා. And let's go with the next move and let's see how best that we could help our fellow business owners. එහෙනම් අපි බලමු මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ steps 5 මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ යන දේවල් ඔයාලගේ බිස්නස් එකට කොහොමද ගලප ගන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න. ඒ විදිහට அனிவார்யமா ඔයාලටත් பிராக்டிஸ் කරන්න පුළුවන් වෙයි. நான் முதலாவது பார்க்க போறோம் ஒரு 5 ஸ்டெப்ஸ். உங்களோட பிசினஸுக்கு இந்த விஷயங்கள் எப்படி அப்ளை ஆக போகுதுன்னு சொல்லி நீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை அப்ளை பண்ணி கொள்ளலாம். நம்பர் 1 දැන් කට්ටිය ගොඩාක් වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් බිස්නස් ප්ලෑන් එකක් ඕනේ දැන් කියලා. මතක තියාගන්න මේ වෙලාව බිස්නස් ප්ලෑන් හදන වෙලාවක් නෙවෙයි. Okay, நாங்க business plan ஒன்றுக்கு போகக்கூடிய ஒரு காலம் இல்லை இந்த situation. But you can go for a quick survival scan එකක් කරගමු අපි. මුලින්ම බලන්න මේ වෙලාවේ ලොකු plans හදාගෙන ලොකු calculations ටික හදාගෙන ඒක කොහොමද මේක කොහොමද කියලා ලොකුවට ඒගෙන බලන්නේ නැතුව immediately කරන්න ඕනේ මොනවද කියලායි මම මේ කියන්නේ. So number 1 බලන්න මොනවද අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. lost වෙච්ච දේවල් ගැන focus කරන්න එකට වඩා අපි දැන් බලන්න ඕනේ ඉපැනකට එන්න ඉරිකද දැන් මොනවද මට තියෙන්නේ කියලා. So number 1 and next is අපි බලමු මොනවද අපිට immediately start කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? Okay, immediately use කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඉතින් ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. And number 3 අපිට බලන්න පුළුවන් හරි දැන් මට තව එක්කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. නැත්තම් තව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් item එකක්. එහෙම නැත්තම් පොඩ්ඩක් පොඩි රිපෙයාර් එකක් කරලා හරි ඒක නැවත பாவிச்சு කරන්න පුළුවන්. ஓகே குசினோ ரிப்பேர் ஒன்று சரி செஞ்சு இல்லாட்டி இன்னொருத்தர்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் ஒரு borrow பண்ணி அப்படி எடுக்கிறதுக்கான என்ன மாதிரி ஐட்டங்கள் இருக்குதுன்றதையும் உங்களுக்கு பார்க்கலாம். ඉතින් මුලින්ම මේ පුංචි ස්කෑන් එක කරගන්න so that මේක කරනකොට ඔයාලටම පැහැදිලි දෙයක් තියෙයි අඩේ හරි එහෙනම් මට මේ දේවල් තියෙනවනේ මෙතනින් කොහොමද පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් හිතන්න එක්කෙනෙක් ජූස් බාර් එකක් තිබුණා නැත්නම් ස්නැක් අවුට්ලට් එකක් තිබුණා. දැන් මේ ටික ඔක්කොම දැන් ගාගෙන ගිහිල්ලා எதுவுமே இல்லை. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது நாங்கள் மறுபடியும் இது எல்லாத்தையும் வாங்கி ரீஸ்டாக் பண்ணி செய்கிறதையும் விட நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்னென்ன எங்களுக்கு மிஞ்சி இருக்குது எதில் எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருக்கக்கூடிய ஐட்டங்களை வச்சு තියෙන බඩු ටික දාලා අපිට පොඩි කික් ස්ටාර්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් කරන්නම ඕනේ. ඕකේ අපි මේක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි නම්බර් 1 ස්ටෙප් එක. දැන් අපි பிசினஸ் එක මෙච්චර දවස් කරගෙන ගියානේ இவ்வளவு காலம் பிசினஸ் செஞ்சுட்டு போனோமே இப்போ ஒரே அடியில நின்றதுக்கு பிறகு எங்களுக்கு நாங்க உட்கார்ந்து நாங்க யோசிச்சு மட்டும் இருந்து ஒன்றும் நடக்காது. ஆனா நாங்க எந்த சரி ஒரு இடத்துல எப்படி சரி ஒரு ஸ்டெப்பை நாங்க எடுத்து வச்சிட்டோம்னு சொன்னா அடுத்த கதவுகள் அப்படியே உங்களுக்கு திறக்கப்படும். Definitely that will happen. දැන් හිතන්න ඔයාලගේ සැලොන් ඕකේ ඔයාලා කරපු සැලොන් එකක් තිබුණා. දැන් බලනකොට මැෂින්ස් මොනවත් නැහැ. හැබැයි ට්‍රිමර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, හෑර් ඩ්‍රයර් එකක් තියෙනවා. මේබී චෑස් දෙකක් ඔයාට ගෙදරින් ගන්න පුළුවන්. මේ ටික දාලා හරි ඔක්කොම අපි වොෂ් කරා. ආය නැවත එතන පටන් ගමු. බෝඩ් දානේවා ඒ ඔක්කොම පස්සේ වැඩේට බහිමු අපි. ඉතින් අපිට බේකරි ෂොප් එකක් තිබුණා. හරි දැන් කරන්නේ මොනවද? හරි දැන් මැෂින්ස් දාලා අපිට නැවත ප්‍රොඩක්ෂන් එක පටන් අරන් කරන්න බෑ. හැබැයි මට කරන්න පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ බොරෝ කරන්න පුළුවන්. තව එක්කෙනෙක්ගෙන් ස්ටොක් ටික අරගෙන දාලා ෂෝ එක දාලා බිස්නස් එක අපි පටන් ගමු. ඉතින් මේ වගේ අපි මම මේ කියපු දේවල් ටික පොඩ්ඩක් මුලින්ම සර්වයිවල් ස්කෑන් එකක් කරලා බලන්න
எத்தனைங்க ஒயாலட்டை ஹந்துனாகන්න පුළුවන් அந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும் நான் எப்படி அடுத்த ஸ்டெப்பை வைக்கிறேன்றதை நான் சொல்ல தேவையில்லை මං කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේ ස්කෑන් එක කරනකොට ඔයාලට මේ පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් වෙයි. So that's number 1. And step number 2, bring back your best 20%. நம்ம பிஸ்னஸ் එකේම எந்த பிஸ்னஸ்லையும் வந்து ஒரு 20% நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு பிஸ்னஸ் ஒன்று இருக்குது, இல்லை ஐட்டம்ஸ் இருக்குது, ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது, சர்வீசஸ் இருக்குது. இந்த 20% ஐட்டத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணினோன்னு சொன்னால் 80% ஏர்னிங்ஸ் எங்களுக்கு எடுக்கலாம். ஓகே, 20%க்கு 80% ஏர்னிங் අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මොනවද? ඉතින් මුලින්ම රීස්ටොක් කරන්න එපා. ආය නැවතම පරණ විදිහටම හැම දෙයක්ම කඩේට දාන්න ඕනේ කියලා හිතන්න එපා. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ number 1 බලන්න ඉක්මනට සෙල් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඕකේ, ඉක්මනටම සෙල් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? අපිට cash flow එක වේගෙන්ම ඇති කරගන්න පුළුවන් products මොනවද? ඒත් එක්ක අඩු capital එකකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? ඉතින් මේ තුන මුලින්ම බලා ගන්න. உதாரணத்துக்கு අපි ගමුකෝ. So number 1, இதமோ grocery shop ஒன்று இருக்குது. இந்த grocery shop வந்து இவ ஃபுல்லா வெள்ளத்துக்கு பாதிக்கப்பட்டுட்டு. දැන් මොනවද කරන්න පුළුවන්? grocery shop එකට අවශ්‍ය කරන බඩු මුඩු ටික ඔක්කොම දාලා ලක්ෂ ගණන් මිලියන් ගණන් දාලා දෙයක් පටන් ගන්න කලින් එදිනෙදා වේගෙන් ඉක්මනට සෙල් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවනේ. පරිප්පු, හාල්, සීනි, මේ වගේ අවශ්‍ය කරන එදිනෙදා අවශ්‍ය කරන දේවල් දවස් 3කින් විතර සෙල් කරන්න පුළුවන් දේවල් ඔන්න ඔය ටික දාන්න. එතනින් පටන් ගමු. දැන් හිතන්න රෙදි කඩයක් තිබුණා. you had an apparel showroom. දැන් ඔක්කොම ගියා. පටන් ගන්න ඉක්මනට සෙල් කරන්න පුළුවන් items මොනවද? 1 2 3 කියලා දාගන්න. එතනින් ඒ ස්ටොක් එකකින් අපි පටන් ගමු. තව කෙනෙක් ඉන්නවා කේටරින් බිස්නස් එකක් කරගෙන හිටියේ. හැබැයි එහෙම නැත්නම් පොඩි රෙස්ටොරන්ට් එකක් කරගෙන හිටියේ. දැන් ආය නැවත කම්ප්ලීට්ලි ප්‍රොඩක්ෂන් එක පටන් අරන් කරන්න අමාරුයි. පටන් ගමු ලන්ච් පැකට්ස් වලින්. ඉතින් මේ වගේ අපි බලන්න ඕනේ කොතනද මට පටන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒකයි step number 2. step number 3. ඔන්න අපිට ආදරේ කරන අපේම කියන අපේ කස්ටමර්ස්ලා எங்களோட இறக்கமா இருக்கக்கூடிய எங்களோட பிசினஸை இந்த அளவுக்கு தூக்கி விட்டு எங்களோட கஸ்டமர்ஸ் எப்பயுமே எங்களுக்கு பின்னுக்காலவே இருப்பாங்க. நிச்சயமா இன்னைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க உங்களோட பிசினஸை ஸ்டார்ட் பண்ண காட்டியும். නැවත ඔයාලා රීಓපන් කරන්නකම් බලාගෙන ඉන්නවා කොහෙද ඔයාලඟට අවිල්ලා බිස්නස් එකක් කරන්න කියලා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා මේ වගේ සෙට් එකක්. ඉතින් අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි අලුත් කස්ටමර්ස්ලා හොයන්න කලින් ඉන්න කස්ටමර්ස්ලාට රීච් අවුට් කරන්න. number 1 මුලින්ම වට කරන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ලිස්ට් එකක් හදලා එහෙම නැත්නම් පර්සනලි රීච් අවුට් කරන්න පුළුවන් නම් හැම කස්ටමර් කෙනෙක්වම එයාලට කතා කරලා පොඩි මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න hello දැන් අපි එහෙනම් නැවත රීස්ටාර්ට් කරන්න ලෑස්ති. එහෙනම් අපි ඔයාලව බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා මැසේජ් එකක් දෙන්න මිනිස්සු එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. Facebook එකේ post එකක් දාන එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැමදාම practice එකක් හැටියට කරන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ customers-ලා 10 දෙනෙකුට call එකක් දෙන්න. ஓகே, ஒரு 10 கஸ்டமர்ஸ் உங்களுக்கு 10 கஸ்டமர்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கால் ஒன்று பண்ணி பர்சனலாக பேசுங்க. and මං හිතන්නේ මේ පුංචි දේවල් ටික අපි කරනකොට ඔයා නොදැනවාම මිනිස්සු ඔයාට සපෝට් කරන්න එයි. දැන් ගොඩාක්ම හැමෝටම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ තමන්ගේ ඒ ප්‍රදේශයේ எஃபெக்ட் வெச்ச பிசினஸ் அந்தந்த ஏரியாக்கள் எஃபெக்ட் ஆகின பிசினஸஸ் இருக்குது. இந்த பிசினஸஸ்க்கு எப்படி சரி புஷ் ஒன்று கொடுத்து இந்த பிசினஸை முன்னுக்கு எடுக்கணுன்றது தான் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு தேவையாக இருக்குது. ஆகவே இதை செய்யலாம், அதுக்கான மக்கள் காத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க ஸ்டார்ட் எப்பன்றது தான் முக்கியம். ඔයා කවද්ද පටන් ගන්න කියන එක තමයි වැදගත් දේ. මිනිස්සු අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සපෝට් කරන්න ලෑස්ති. number 4, ඔයාලගේ ක්වොලිටි එක කම්ප්‍රොමයිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලගේ එක්ස්පෙන්සස් එක අඩු කරන්න. අනවශ්‍ය දේවල් වලට සල්ලි වියදම් කරන එක කම්ප්ලීට්ලි නතර කරගන්න. මේබි මම කලින් කිව්වා වගේ දැන් හිතනවා දැන් ෂොප් එක ඕපන් කරන්න ඕනේ කියලා ෆුල් ලක්ෂරි විදිහට තිබ්බ එකට වඩා අපි හොඳට කරන්න ඕනේ කියලා ලස්සන බෝඩ් එකක් ගහනවා, ෆිටින්ග්ස් ගහනවා, ඉන්ටීරියර් එක හදනවා. මේ ටික ඔක්කොම හදලා බලනකොට මිලියන් ගාණක් ගිහිල්ලා ඒකට. හැබැයි දැන් ඕනේ අපි ફોකස් කරන්නේ මේ වෙලාවේ ඔය දේවල් වලට නෙවෙයි. ඒ වගේම
මේ 1-2 months we are not going to focus on profit. මෙතන profit කියන දෙයට focus කරන්නෙත් නැහැ. අපි පුළුවන් තරම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ cash flow එක නැවත හදාගන්න, cash flow එක ගොඩාක් effect වෙච්ච කට්ටිය. ඉතින් ඒකයි අපි මුලින්ම කරන්න ඕන දේ. එතකොට මෙතන expenses කොහොමද අඩු කරගන්න පුළුවන් කියලා පොඩ්ඩක් ඔයාලට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට completely අපි rent එකකට යන එකට වඩා maybe shared space එකකට යන්න පුළුවන්. completely අපි ලොකු මුදලක් වැය කරලා දෙයක් ගන්න එකට වඩා අපි කාගෙන්වත් පොඩි support එකකට පොඩි short term rent එකකට දෙයක් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හිතමුකෝ මට fridge එකක් ඕනේ. fridge එකට ලක්ෂ 2-3ක් යනවා. හැබැයි මට දන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාගෙන් ඒ ஃப்ரிட்ஜ் එක පොඩ්ඩක් மට ගන්න පුළුවන්. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர்கிட்ட இருந்து எனக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு 2 மாசத்துக்கு ஒரு 3 மாசத்துக்கு எனக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு borrow பண்ணலாம். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களால எங்களுக்கு அந்த பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய அந்த கேஷ் ஃப்ளோ வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிக்கொள்றதுக்கு එළුමක් இருக்கும். තවත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් අපිට. හිතන්න ඔයාලගේ ෂොප් ස්පේස් එක නැත්නම් ඔයාගේ ස්පේස් එක හරි ලොකුයි. ඉතින් එකපාරට මේ ලොකු ස්පේස් එකම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒකේ පොඩි කෑල්ලක් වෙන් කරලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ஓகே, முதலாவது ஒரு சின்ன துண்டுல எங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கட்டம் கட்டமாக எங்களுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி மேபி உங்களுக்கு வேற என்ன சரி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீசஸ் இருக்கலாம். வேற அந்த பிசினஸுக்கு தேவையான අනිකුත් සර්විසස් තියෙනවනේ. දැන් හිතන්න කොහරි දැන් ඔයාලා ගිහිල්ලා බඩු පර්චේස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා එළවලු කඩයක් කියලා හිතමුකෝ අපි. උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා දැන් එළවලු ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වෙන මොන හරි තවත් තැනකට ගිහිල්ලා නැත්නම් කොළඹ ඉඳලා තව දුර ප්‍රදේශයක තමයි ඔයාලගේ බිස්නස් එක තියෙන්නේ. හැබැයි කොළඹට තමයි එන්නේ පර්චේසින් කරන්න. ඉතින් එහෙමනම් ඒ ගමේ ඉඳලම දෙතුන් දෙනෙක් එනවා නම් අපි තුන් දෙනාම එක්කහුව වෙලා ඒ දේ අරගෙන ඒ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කොස්ට් එක අපි ඔක්කොම බෙදාගෙන ඉතින් මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. දැන් ඉස්සර තමයි තිබ්බේ සෙටප් එකක් isolation මං විතරක් මගේ දේ කරගෙන යනවා කියලා. හැබැයි going forward it's all about collaboration. අපි එක වුණා නම් අනික් தவ எக்கனைக்குட சப்போர்ட் එකක් හැටියට මට ඉන්න පුළුවන් නම් இன்னொருத்தருக்கு சப்போர்ட்டாக எனக்கு இருக்க முடியும்னு சொன்னா நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக அவங்களும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, நீங்களும் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க. ரெண்டு பேரும் இந்த growthல வேகமா முன்னுக்கு போவீங்க. நம்பர் 5 මතක තියාගන්න, rebuild කියන්නේ miracle එකක් නෙවෙයි. ඒක method එකක්. ஓகே, ரீபில்ட் பண்றது வந்து ஒரு மிராக்கிள் இல்லை. அது ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஒரு ப்ரொசஸ் உண்டு. நாங்கள் இதை அந்த செட்டப்பில் இறங்கி தான் செய்யணும். அப்போ நாங்கள் இந்த ரீபில்ட் பண்ணும் பொழுது ஃபைனலி எவ்ரி டே யோர் ஸ்டெப் வாட் யூ டூ எவ்ரி டே ரியலி மேட்டர்ஸ். ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். மேபி ஒவ்வொரு நாள் நீங்கள் செய்யக்கூடிய உங்களோட ஒரு ப்ராடக்டை வந்து ஆன்லைனில் லிஸ்ட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம். பேங்க்குக்கு போயிட்டு விசிட் பண்ணி பேங்க் டீலிங்ஸை பார்க்குறதாக இருக்கலாம். அதே மாதிரி கஸ்டமர்ஸோட கான்வர்சேஷன்ஸை பில்ட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம். உங்களோட சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் நீங்கள் ඇක්ටිව් ආකාරதாக இருக்கலாம். මේබි තව වීඩියෝ එකක් කරලා ප්‍රොමෝට් කරන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැත්තම් හිතන්න පුළුවන් දැන් මගේ ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එක නෑ, ඒ ප්‍රසන්ස් එක කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියලා එහෙම දාන ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මගේ තවත් ඉස්සරහට යනකොට ක්‍රමානුකූලව මගේ බිස්නස් එක කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා දාන ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව අලුත් සිස්ටම් එකක් ඇඩ් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ ප්‍රොඩක්ට් ලයින් එකට ඇඩ් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් හැම දවසක් ගානෙම ஒவ்வொரு நாளாக எங்களுக்கு பல விஷயங்களை செஞ்சுட்டு போகலாம். இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் if you take 30 days okay දවස් 30ක් ගත්තාම හැමදාම මං කරන්නේ මොනවද කියන එක තමයි ඔන්න අපේ recovery එක. Small steps create momentum and the momentum creates customers and you know customers creates recovery. ඉතින් මේකයි අපි කරන්න ඕන දේ. මම මේ කියපු මේ ස්ටෙප්ස් 5 ඉමීඩියට්ලි ඔයාලා කරන්න ඕනේ දේවල් ටික පමණයි. අපි ඊළඟට කතා කරමු වෙන මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් අනිත් ස්ටෙප්ස් ටික මොනවද කියලා. ඉතින් මේක තමයි ඉමීඩියට්ලි අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්, කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් මතක තියාගන්න, අපි ஆய பட்டன் ගන්නෙ நாங்க மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்றது ஜீரோல இருந்து இல்ல. ஜீரோக்கு ඉඳලා නෙවෙයි අපි පටන් ගන්නෙ. බිඳුවෙන් නෙවෙයි අපි පටන් ගන්නෙ. අපිට තියෙනවා එක්ස්පීරියන්ස්, අපිට තියෙනවා කැපැසිටි එකක්, අපිට තියෙනවා ඒ පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක්. අපි හැමෝම ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා. බිඳුවෙන් නැගිට කට්ටිය අපි. ඉතින් ඕන චැලෙන්ජ් එකක් බාර ගන්න පුළුවන් ඒ හැඟීම, ඒ ගට් එක, ඒ පොසිටිව් ෆීල් එක තියෙන සෙට් එකක් අපි. ඉතින්
අනිවාර්යෙන්ම එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවා ඔයාලට. ආසාව තියෙනවා, උනන්දුව තියෙනවා, ඩ්‍රයිව් එක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම අපිට පුළුවන්.